mai phei tong su YouTube channel N2 te zo si la bonun chi pai tu chung chu news lam hilo in maban nai cha hung tung ding MLA election to kisai hi ding an le zui ding a poimo mama una pa KARLMARK ZOMI thuziki awak simin ngai thai tiu LAMKA election chi ZEL dan THILLAWKNA Manipur State Assembly election sangni somni pani adinga kisak lokna chi thajing chi tha ZEL na hin thilok thei tam tak om hi kumnga sung wing veng pi tha sanga na sem ding akitial na hi zikin mi zo si ngai khok khat hi ngai khok na kiti hi inclusive angaya namtin mitin khan to na mona le chamna sim tu anga hi je igen chung in tribe hiwa namlien cho te anga mabanding sim tu theina le anga hi poimona igen jinglai in LAMKA election di huithi ahung ki pat tak le bang thilte alatung seka hem ti te THILLAWKNA gen injit te laka chun amasa pena hit lo theilo ding te hi le akhat nan LAMKA ki ti hi mini India ti thei khopa namjo si ala cheng polte chen na gama hi ahin la paite nam tam na pe na hi nam dang jo si kom khom in nam lien zo paite nam kim khat vel phazo ham ti thei hi election scene in LAMKA sung hi nam lien zo apat candidate ding ahung ding nam jo si hop zo le mat tak ala kitel pi sakhi namdang kai hui chu ala ka namdang kai hun chu la tho sam hi kumtam tak hi Churchanpur constituency elected te hi namlin zo te apat hi zika chun LAMKA sung boruk hi nam khata china hun sot pi hita electoral politics in asuksit thil tam tak mu thei in akilang hi LAMKA tak kong mentality wakti khel inkatin ji electoral policy jika una ki kala sit na alatun jiek ahin namdang tele sukha kala hijing ahi vote to kisai in le elected hi theina dinga communal line thil bol thei dinga LAMKA le atum vela nam lien zote thil mu ahin la ji gol THILLAWKNA chu thuchumin tale hiet dinga poimo chu akigen gol in namdang le alakitel sekhi nam neu zo deute le alakitel dok sek tho hi tu chung itel diu chu nam chum te chun khom tu ding hile napom hi paninan government in UPF ke no te sun anei pi apat in hangthak chale naw nu le pa etkol zolo te na sep tam pi mu theinom hi napha asep do mu sangin gang group sima ki hon sul zule kham thei bol guk chak le chindan phalo te zalen taka bol ngamna tung jing hi ye chu hi jinglai in election huna vote mu theina di lampi siamna in hangthak laka je aphalo zu le kham thei ti te ho hi hung tam in tin discipline be ya hosa tampi hung thei hi je ka chun numei pasal hangthak etkol ding di hun lai tak te nu le pa te hon ching tu ba ham thei him boina thei te apat ven bitchu mopu na lien pen a koi di a hi athum nan LAMKA sungami pi palai thei dinga hung kissa zo si te hi mi pi khan to na dinga tosot sangin sum le pai beben la a mani ang masila ki pei lumlet atam ma hi suma chok zo lo migin tak mangza them le a hi ahin la da ka sakma ma chu mi pi bangza them ala enkol le thuzo aki sum thaha ta ala chi jing hi
igam sung git lo na asulang hi kandiat te hoina le phatna kilang theilo suma mekbet be beljing na hin igam sung si dan mu theinom hi group chum sum nek di hol voter I card to ding vel dila beilo sum je za chu lei pik lo le ale lama sum kamu theina phot o tai ding ka hi tia tila beilo ahina hin thian thona umpoi jijik chun maban election hung tung ding ahin sum thahat na hung pang ding vote tam thei pen muna dinga kalson kitok ki dinga hi alinan manipur ichen nagam hi hills to valley ki hena hi hills thingtang gam hi thuneina adc HAC ki humbit te aki valley phai mi te hiule state nei tu te hiu thingtang bial le valley ki kala hin nei tu hi na thingtang mi te ki changro lo ahi dan bang tiklai ale I yit jing hi ji ka chun iki kepbit na ding un state nei tu valley te hi to pan khoma idin mundingu suk chi na ngai hi valley te do a ban bapan in thingtang gam suk chat na ding lo hi la hi dan le mol te sim tu ka gen khoma tribal status sim phat jok di ahun lai a chen na gamu nam lien zoten all electoral politics pepa tribal rights pansana asumu atam thei pen mu theina dinga ki vek vilvel mi thiam tamma ma hi ngollai hun taisan a dinmun u siam thak a theina ding in thingtang mi te chanbo nel sia sum tam thei pen lakhi haisan hun a hi anga nan infal government le department chuma tribal affairs to kisaya dan sa septok sanga share ki hopi lampang hi tribal leader te professional zoka CHIA bang hi jegul hi hun cheng a thingtang mi ten in sung siamna kimang theilo ding a hi election hun chenga vote holna kimang theilo ding a hi ban in sum holna mai a kimang thei dik lo ding a hi thingtang mi te a dinga so chat ni le adc noya provision hoi tak siam do ni le thei a hi be hilo in lung tu 6 schedule provision tui taka pona taka I lagen khom jingu mu theina state nei te to sep do hun a hi mama tai ti hi kel do hun chu a hi tai aguknan union government to kithu tribal bills land finance power lama thingtang mi te mi thiam mi ching kimang cha go talowa infal sunga dinmun jila nek do theina lampi be hola hin I thingtang gam hi haksatna tam tak tu ka hi tribal te chanbo le bitna sanga construction le agency chuma sum hol theina na hol mi pi bum lampang a vote go hol thiam agreement soi kai lampang a ki pe zo gol hi tribal te a dinga man thaina le suk le sala du na bul a hi ji ho hi he in central government le state government ki kala panla theya idin mun to kituka provision siam dok dinga titna nei le ki pe theimi itel do hunu a hi tai ki hial a hinai poi thale zum tam tak sengin pangkhom hi tiu in central le state kala I hi naw dik tak lang in I din munu chuchian tai tiu atop nan Manipur state sunga outer le inner constituency a ki henna hi hemil lawa nungthim ngai tu na koi jing ding hi thingtang mi te a dinga ko hi na bulahi central government na thingtang mi te palai dinga hian chum lowa ilatel do seku a hi ji to kisai hin
hill area a thingtang mi te hak satna tup le doi tam tak ala pelut tawa a hin la tu chan a hin state government jik a lotin na him om pui do or die tinga slogan tang ko pi in ala sek ma le lim saka ila lo uhin state government flyover ball thailo a hi dan state government flyover ball thailo a hi dan a kilang chin ma hi zik chun state government tinga thu gen la sak sim dok thail lo te hi thingtang mi te a dinga chun hi chin hun a hi ban in communal thila bol jing hin nampi ma ban ding suboi thei web a hi zekin mi pi lungthim lunggel thiamna apoi mo hi je achunga ki gen le THILLAWKNA hi lunggel thei zo sin si le pha hian a communal line lo nam zo sia dinga damna le kanto na di zo ngai tu hun a hi state government flyover ball gua nam vaya panlak gun na te ho hi hin thingtang mi te a dinga din mun siam phatna him ngai lo dinga hi sum le pai tha hat a nek do in malam siam pun tin thingtang mi te ngol lai hun gola chanbo ding lai sum vasu zikin le lotin na ki chang jing pun tin in sung khen jak zikin le nam sung zo hi diek puna ti ho hi ahun tung ding election THILLAWKNA ngai tu ham tinga hi ti hi ho he thei zo sian hi tinga pha ai tai a hi thei le lung si tin I channel ahung khan to zel theina ding in subscribe like le share kha ela bol pik din la happy now khong to na hi